Alhamdulillah, Seria. Apa yang beli sepeda kacau, apa yang beli dapur. Aku tuh dapur dengan 6 seped. Siapa di bawah? Mago kelipun batas, anak ayam. Beres gitu. Beres, Bun. Tojo Bun. Oh, ayak kopi mayu sakar saat. Pak kesakar we. Itu tukang ngambil, ada Bun. Ini lah jok kerocok di sana ya. Beda apa Bun? Marun purun dan naki Bun. Tak dia we. Engkau di keperluan ke kaki. Andi perlu apa jadi? Engkau minta tolong ke kaki we. Minta tolong apa? Kok terlalu tangga besar we. Kok tadi besar sekali setia. Perlu berem kaki besi. Perlu sekone we. Mun beda suka juta ber. Mau banyak gelu Bun. Si orang kok kabese suka juta kita atau mana ngatela belum kabun. Kau boleh nakku di andin kau paling ku tak karohun paling teki jere petong juta 5 juta deh. Ambil kaki jauh gelepun pak ngijum keren kene agak kori ya kan. Yang kau yang makin lagu aja mu tak lumrah aja ya pakun tereng kene. Yati nawi boleh sebut we. Erekan dia akan mon gelepun banyak besen. Pada raja otang makin gelepun. Kok Ayak berde besen yang sekolah nih tentang beseria niat taruh bikoy membaca dapur melala tuh TV watang dapur orang seket Bun mereng dapur bila kaki nyerah Bun engkuan di otang semajan sedih saking we. Jadi besen kaki laku gone ke rumah ya. Laku ko setong gone ke rumah. Nyoro kaki pakai sawa. Mengkuan Bun Iya. Ulan setiria sandi otang si susah Bun Masa kita percaya kelipun batas. Cek kula kena labi banget. ya iya Bun saya nggak ya Bun minta tolong pun Bun ulan ibu baca dapur Bun Juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta. 7 juta saya nggak ya. Laku besen kone ke situ. iya Bun Nyoro kaki bagi siapa? Ke rumah. Ini kok mulai ya? iya Bun saya kemarin urusan Iya. Oh ini laku besetang. iya lu gini ntar orang kelihatan bulan Sumajan setiap kok Bun kan toko pesero wadah lo tanda Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pola tipurawi reking ngone na utang sebariru. Peape peteng lebih kemarin. Aduh, arah apa kelebun dere? Ngapas neku cakong. Tojo teh langkar teh. Obo. Dok masih nagi. Kelebun wa meragang si cakong. Aduh. Tojo teh. Wah. Beda apa teh? Dok remeng kok sing ngocak kelebun dere. Mau pakai peteng marin. Udah anu.
Kotorong ini apa sih sebari? Bulan kola agak bayi dah poraya. Iya kok bari lah kata kunci seria. Wih. Kok ngeng acu le seren itu tidak tanam baju. Sudah remah dari bun. Pese sebari rubu. Tina kakek bari laku dia. Siapa yang tang sepeda acu le tidak tanam baju. Ikan kaki lagi sih ya bun. Sudah remah kok kagantokkan rubu lepas. Potong kok lemari muda dibantok. Jika kita mau minta setia, iya kan ada gitu.